अहनबदा मरुइबा पाउ नोंगसुमदा लेबा पाम्बैना लुचिंगबा UNLF MPA लौथोखरे मखोइगी कैम्पता 10 अमदी 13 सुबा IRB ओइना थमखरे तमथीना हाटपीख्रबा लियांगमाई नागा तरुक की अचुमा वायल फंगलु हाइना पाक सन चंगसिनगदबा खोंजंग ngasiदगी चंगांगई कम्युनिटी हॉल दा होखरे लेंगांग अमगी पांगथोकदबा मसागी मथौ पांगथोकपा ngamद्रगा कांग्रेसता मराल थंगजिनबा युमफम यावदबनी हाइना कांग्रेस के लुचिंगबा डॉक्टर के रतन कुमार ना हाइख्रे अमदी कनाडा ब्राजील पैराग्वे अमदी मोरक्को FIFA वर्ल्ड कप की राउंड ऑफ 16 प्री क्वार्टर फाइनल चंख्रे खुलुमजरी ISTV बुमिंग ताबिरिबा पुनमोपो तराम नोकचरी हौजुपाउ संदोंना पिसरी नोंगसुमदा लेबा पाम्बैना लुचिंगबा UNLF MPA की कैम्पता 10 अमदी 13 सुबा IRB ना मौत सिंख्रे ngasi लेंगाकना थाखिबा अरेबा नुमित ओइबना कैम्प असिदा लेरंबा कैडर पुंबा कुमथरखी कैम्प होंगबा यारोय हाबा मियामगा पुलिस का मुकनबदा पुलिसना टियर गैस कापतुना तानखाइबदा नुपी अनि सोखी तुंगदा वारी सानरबा मतुंगदा कैडर सिंग अदु थिंदोखी हिरमसा पाउतममा हौजी अखोइना लैरिबा मफम असि खुनराकपम केंद्रगी मनुंग चना लैबा अखोन नोंगसुमदनी आगे तुंगदो उरिबा असिदनी अखोगी पाम्बैना लुचिंगबा UNLF MPA की कैम्प अमा लैरिबसी कैम्प असि ngasi असि मणिपुर लेंगाकना हाइखिबगी मतुंग इन्ना कैम्प असि ngasiदगी मफम असि थादोक्तुना चटलगनी हाइबा वाफम असिनी अदुबु लमदम असिगी मियामना हाइबा कैम्प असि होंगबा यारोय हाइबा वाफम थमलदुना मयाम पुंदना लैरि करांगना हानखा लमदम असिगी मियामगा चीफ मिनिस्टर को उनबा मतमदा कैम्प असिदी होंगदबा यारोय पाम्बैना लुचिंगबा UNLF MPA गा दिल्ली दा वारी सानबा मतमदा दिल्ली ना खंगदबा असिगुंबा कैम्प असि लौथोक लगनी हाइदना थाजब पिरमना मरम मकना होंगगनी अदुगा स्टेट फोर्स ना महत सिनबदी स्टेट ना ngamgani हाइदना थाजब पिरखरबनी अदुबु लमदम असिगी मियामनदी स्टेट फोर्स थाजब लैते स्टेट फोर्स की महत्ता हानगुमना महौसागुमना अदुमा पाम्बैना लुचिंगबा UNLF MPA की कैम्प असि लेहनबियु हाइबो वफम थमदुना लाखनी अदु ngasi ngasi मियामगी अपामजे करी लैरि लोइना लैंगाकना हारिबा सुमा स्टेट फोर्स ना थमगे हारिबसे यारबरा हाइबो वहंग असिगी पखुम मियामना थमकपसिंग मियाम थमजगे फोर्स थमनी ना हाइबिरिबसे मसी अखोई थाजब ngamde मरमदी ममांगदसु मखोई लैना चिमिना मयाम अमा थोखरे अदुना अखोइदि हुजिक मखोई लैबा सुपाम पामदे मखोई लैबा तारगसु अखोइदि मखोई मरक्सिदाइ अखोई MPA जी अदुम लैहननिंगी कुकी लैबसिंगसिनादि अखोइदि दा एटेक तौनबगी दमक्ता सेम सादुना लैरे हुजिक मखोइदि खुलाई खिंदुना लैरे मखोइना दोलाई थाबिदा लैबा मिसिंदो सेटल तौरने हाइबगी दमक्ता मखोइना मुक रेडी जतना मखोइदि रेडी सपु मतमदैदा आर्मी सिना ममांग थारगा मखोइदि दमदा गार्ड ओइना तौरगा मखोइसिना चले अदुना सिगुम मयाम से उरबनिना अखोइदि हुजिक से फोर्सना लैबसे अखोइदि सुपाम पामदे अखोइगी MPA से अदुम लैहनबसे पामे अदु नत्र मोइना हुजिक करिगुम तौरगुम खुलाई थादना अखोइदि मैतैदा लान तारकु मतमददि अखोइदि फी योमगा जपनतना उपाय कैसु लैते अदुना हारिबा MPA से अदुम लैहननिंगे अखोइगी हारिबा मफम सिदैदा लैहनबियु जि सरकारना सेंट्रलना अयाबा पिबिदना अखोइजु अंगम्बर शक्ति तौदना अखोइजु लाक्जगे अदुगा ससरगा अखोइजु हाइनरगा सिगी पोसे थम्बिनबा होनाबियु स्टेट फोर्स थमे अदुबु पुखाउदलाई थाबी गौ लैबजिंजे अमता कनबिबा ngamde mai tumna loina mai tharaga tanthoropa ngakani leiba ngamdadana prajajingje ngasi jo khameloksida amuk tare khameloksida moina thambiriba sibai singjina akhoi bu kayam koina ngakpiba ngamgodoribano akhoi mokhoi bu thajaba sunai leite mamangdagi akhoi na moibu thajadabani ngasi jo thajade hai haina manipur sarkarna akhoi bu singjaba maga loina na akhoi gi maitei majajingjibu khai dana hana nabagi damakta sarok silakpani haibaje praja miyamna sarkargi maigaida hanna haijari खोइन स्टेट फोर्स गा MP गा सिनर्जी स्टेट फोर्स न ngakpi ni na khoi lakpi ri jeng asi dolai thabi ko yinghuman kai an khoi स्टेट फोर्स गा tani lai be mayam je si lai na khoi gi misam praja jing gi yum mai je cha kharabani moi lai na aduna khoi di स्टेट फोर्स दा thambi je sukta thaja bangamde khoi ngakpi ne je matam pura mak to ko sukta thaja de khoi RAF CRPF Central Force atai force mayam ama laktana haiba game asi pudaba yade game asi laiba kadar sing
मखोई लोइना हनखिगदबनी हाइबगी वाफम मानब मोंगदा लैरम तखारगनी हाइब मोंगदा लाई अदु तखाइगदरबसी मिसमनी खोलाई पाइब नते नमदनी पुगिब याय अदु पुरगा नम खारग चखिदरबसी लमदम असिगी मियामगी अपामदो थुगारगा चखिब मतमदा मियामगी लैंगा असिगी चपचाब महौ अदु लमदम असिगी मियामदा पीब ngमगदरा हाइब वहंग असिनी असमना अखोगी डेमोक्रेसी चटप लैबा अमदा मिसम मियामगा लैंगा अपाम मानद्रबा मियामगी अपाम पीब ngमद्रबदि लैंगा अदु मतिक साई हाना खनगिगदरा हाइब वहंग कया अमसु लमदम असिगी मियामदा हंगाई ISTV पावगदमता पावगदम जरिबा निथफम सनाजाव मितै नोंसुम ISTV न्यूज कुकी नार्को टेरोरिस्ट सिंगना लियांगमई नागा तरुक तमथीना हातखिबगी अचुमा वायल फंगलु हाइना मफम खुदिंगदा चंगसलकदबा सिट इन प्रोटेस्ट संगांगई कम्युनिटी हॉल दा वाकन विफम फमदुना हौदोखरै खोंजंग अदुदा तोंगान बा फुरुप की मियोय सिंह सरुक याखी खोंजंग असना मिहात पसिंग फाबा अमसुंग चेराक पीबा सु एग्रीमेंट हंदोक्तुना प्रॉक्सी वार लोशिनबा KNFP टेरोरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हाइना लाउथोकपा नेमचा किबगेन डेप्यूटी CM गी फमदगी लाउथोकपा अमसुंग कांगलोन काइना सेमजलकलिबा खुल सिंह एविक्शन तौनबा तक्सिली खोंजंग असिगा मरी लैनना रोंगमई नागा लुपवाम मणिपुर की प्रेसिडेंट चिंगदेलुई पानमैना फोंदोरकपदा मणिपुर की मफम चंगसलकदबा खोंजंगी हौदोकपा ओइना स्टूडेंट प्रोटेस्ट असि पांथोकपनि हाइरी KJC ना मिहात अदु चथकी हाइबा फोंदोरक्तुना मिहात पा मसक खंगलबा फावबा लेंगाकना चेनबसिंग पुथोकपा ngमदबा पेनदबा फोंदोरखी चार्टर ऑफ डिमांड हंजिन पिसलबसु लेंगाकना पाखुम पिरक्तबा अथुबदा मिटेंग चंगदबनी हाइरी जस्टिस फंगहंदना असुम नमसिनदुना थंबा तारबदी अचुमा वायल फंगहंद्र फावबा मखाताना खोंजंग चथकीगनी हाइखी अखोइबु मीबु सकत यालगे हेता लोरकाना सोइखरे हारगा यागदरा पास्टर अहुम हाखिबदु मोय मसेन हानरगा करीगिदमक अखोइगी नागागी मरांदे सिरगा रिटालिएशन की स्टाइल दा अखोइ मियाम से पिकअप तौरिबिसि कनागी ब्रेन नो कनागी मास्टर माइंड नो फाखिबा हाखिबा मियाम सिगी मीसी पुथो हाबिदा पुथोपा ngamdre था अनि फारका दौरे नहान सिमा यामना पावरफुल ओइबा मिलिटरी कोब्रा हाइबसि पुथोरे अदुगा मोइगे कॉम्बिंग ऑपरेशन नि सथरे मी मयाम दु सुगी के मनाकदा लोइन मा कोइसेले अदुगा फाबा ngamhaude ama फाबदि लाइरो दुना होजिक टेररिस्ट सिंगसे मखोइना थादोखरेबा लोइना मसिदसु अखोइगी अचाक मैदा गी अमुक लंगसिनबा ओइना तौरे बदु निमित तरानी अखोइना अल्टीमेटम पीगनी अदुना पीबा निमितुदा करीगुम्बा लिखुन अमा फाव मखोइना रेस्पोंड तौबा ngamdragadi अखोइसु बाहु गरक्रो अखोइसु ngamनबा तौरकनी हौजिक मणिपुर थोकलिबा थौदोसी कांग्रेस ना कुकी मिलिटेंट सिंगा सु साइन तौनखिबा मसुंग डिस्ट्रिक्ट मसिंग हेंगलहनखिबनेनी हाइना कांग्रेस मराल सिरकलिबसी युमफम यावदबा मसुंग अरानबनी हाइना फॉर्मर मिनिस्टर डॉक्टर K.S. रतन कुमारना कांग्रेस पावंदा पाउमी सिंगा उनाबदा फोंदोखरै महाना मखाताना NPF की प्रेसिडेंट ओरिबा अवांगबो न्यूमाइना कांग्रेस ना कुकी मिलिटेंट सिंगा सु तौनरुबदगी ngasi मणिपुर दा इरांग थोकलिबनी डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन तौबदगी थोकपनी हाइना मराल सिरकलिबसी मरम जादे फोंदोखी महाना मखाताना मणिपुर दा कांग्रेस की मतमदा डिस्ट्रिक्ट मसिंग हेंगलहलंबदुगी मतंगदा पल्लदुना मणिपुर कांग्रेस पालिंग मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट मापन तराग तरुक हेंगलखी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मियाम पुंब यावहन्नबा खाइदोखिबनी पॉलिटिकल की खुदोंचाब खरा फंगनबा तौखिब नते कांग्रेस कन्न होटनादुना हिरम खुदिंग मियाम खुदोंचाब फंगहन्नबा होनखिबनी BJP अमसुंग चटमिनरिबा पॉलिटिकल पार्टी की लेंगांगना इरांग लाक्शिन बंगमद्रगा कांग्रेस पार्टी दा ताइशिनबसी अंगप फावे BJP अमसुंग मसिगा चटमिनरिबा पार्टी सिंग नंगसी फावबा कांग्रेस पार्टी ना पाइखलंबा थबक सिंग संगाबा ngamdri कांग्रेस पार्टी बु मियामना लाना ओनबा मोंगदा मराल सिबिरकनो लेरिबा लेंगासी की असोइबा असोनबा पुमनमक कुपसिलगा कांग्रेस पार्टी दा ताइशिनबसिदी अंगकपा मनी फोंदोखी माना मखाताना सुगी मतंगदा पल्लदुना सुअसी इंग्लिसिंगनी सुपना निपांदा ट्राइपार्टाइट टॉक ओइना तौनखिबा मणिपुर दा पीस एंड डेवलपमेंट लाकनबा तौनखिबनी मणिपुर थुगाइनबा तौखिबा नते मसिगी ग्राउंड रूल क्या लेरिबदु कांग्रेस की मतमदा निंगथीना ngaktuna thamlambani adubu hojik leiriba lengasna ground rule adu thugaiduna चथलकपदगी ngasi मणिपुर की थौदोसी ओइरखिबनी मरमदुना NPF की प्रेसिडेंट अवांगबो न्यूमाइना कांग्रेस पार्टी दा सिरकलिबा मरालसी ओइदा पादबा खंगना हाइदबा यादबदगी हाइकिबो वफम मदु हंदोकफम थोई हाइखी
ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯄꯥꯔꯇꯥꯏꯠ ꯁꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ, ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣꯒꯤ ꯑꯝꯕ꯭ꯔꯦꯂꯥ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ ꯌꯥꯅꯈꯤꯕꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯨ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯗꯥꯏꯂꯣग and restore peace haibane. Number one priority, insurgent groups singse, they are to uphold Manipur's territorial integrity haibase. Masi main focus ni main provision ne matam du law and order se chalai ba ngamaktaba complete breakdown torba administration collapse torba ching da su tam da su maduna maram orakanda state ki BJP government je makoi ki party oibine na kannena bo hona ma su mamai da upai leita dana president rule se thamgi bani haibu su akoi ki NPF ki president oibiriba awamba niwaina koi ningsim mipam thoi na kali हौखिबा चाही इंग्लिश गनी कुनगा माथोइदा हाई स्कूल दगी हायर सेकेंडरी दा ओंखत खरबा हायर सेकेंडरी तरागा मापन अदुगी मनुंगदा ngasi fauba session hauramdana leramba school sing MSF na thingnare hari higher secondary ma oibagi leifam thokpasing amata leramdaba MSF na nuaitaba phungdokli MSF ki general secretary Ravikanta khanghanbana mahitam fam sangsing asida matik chaba principal thambagi mohon primary high school gi level gi headmaster headmistress na chalairiba se lenga ki kari karamba thokseno asugwana higher secondary se chalairiba marak asida khanghodana Srivan Higher Secondary gi utilization oina laktuna principal gi thopuri bi oza amabu controller of examination oina Council of Higher Secondary Education Manipur na khansilakpa si MSF na aduki matik angakwa fawi higher secondary amabu graduate teacher upper primary singna chalai hangadabu oirabadi lecture post sing asi thambiranu haukiba English ngani kunga ki February gi taraga taruk tasu education S ki commissioner na so subject ki oza singe allocation thokiba leire masibu haujik fawa हारिबा तरागा मापन हायर सेकेंडरी दा खरा दा लेरमदबा सी ओलिबा हायर सेकेंडरी सिंग सी ममिंग खकी ओनबा ओइरबरा मसी ओइरगना मणिपुर दा लेरिबा हाई स्कूल खुदिमक हायर सेकेंडरी ओइना लोइना ओंथोकपिरो माहिरोइ क्यागी पुनसिबु ngasi पालिबा लेंगांगना कनबिनबा अथुबा मतमदा दरकार लेबा थबक थोरम सिंग पाइखतपिउ हाइखी हौखिबा 2026 की फेब्रुवारी तांग 13 ता एजुकेशन एस की कमिश्नर ना हाईवे स्कूल सिंग असिगी subject की post allocation थोकिबा लेरे अदुबु हाईवे स्कूल सिंग असिदा सतुन यंगसिनजरुबा मतमदा ngasi pawda oza amata leramdaba si oliba higher secondary सिंग असि ममिंग खकी ओइना higher secondary olabra हाबदु MSF लेंगाक हंजरी असुमना चथरकलबदी लमदम असिगी मरुइबा human resource नम ओइजरिबा माइरोइ खुनाय असिबु रंगना बोइना थोइ हाइबा माइरोइ सिंग असिगी कुकी पुनसिदा अकाइबा यमना पी मरम असिना अथुबा मतमदा दरकार लेबा थबक थोरम सिंग वालिबा लेंगाना रखतपिउ हाइना MSF माइकैदगी अकनबा मोंग लेंगाकी मेकैदा थुमजर Deputy Secretary, Ministry of Travel Affairs, Ganesh Nagaranjanna, Churachandpur District Niti Ayog ki makhada paikaliba Aspirational District Program, Chakot Horang ke agi project sing yingsin kre. Mini Secretariat ki DC ki Conference Hall Deputy na Chair Lauduna Mifam Amasu Pangtoki. Mifam Asa Deputy Commissioner Krishna Kumar, District Official Singa Madu, Tongan ba Department Singi Mihut Sing Sarukyaki. Department Singi Marakta Coordination Lainaduna Tabak Sing, Kumang Chokshinaba, Nagaranjanna Kanghanki. Tungda Deputy Secretary na nupi amasung angang singi sagaliba Specialized Health Unit ki fibam su yingsin ki. Matam sang na paumi ke sinfam da leiramba Guru Aribam naucha sermana leikidabada amzu ki member singna aroi ba ikai kumna board kre. Ke samthong khodam leirakta ki Guru Aribam naucha sermana masagi anaba manamaram oiraga seyo angan bada khanghaudana leikidabada All Manipur Working Journalist Union ki President Asem Baktana luchingba Manipur Press Club ta pangthokpa achamba thoram amada amzu ki hanagi President Wangkhemcha Samchai Bizoi Kakching tabam yauna amju ki member singna leikidabagi mafam da haikal lekatamduna aroi boina ikai khumna kre Guru Aribam naucha Sarma is hamthong khodam leirakta Guru Aribam Brazamani Sarma amasung Guru Aribam Radharani ki machanupa oina inkomza lisingama chamapan humfuga mapan gi January da pokhi mahangna hinglingai matamda paumi gi sinfam da leiduna Sahara TV amasung ANI News Agency gi Imphal correspondent oina thabak purang thi mahaki aroiba matam fawbada Imphal Times pauchi gi paumi oiramki paumi gi sinfam da leiduna paumi singi yaifana ba thausil yatpada thaudang lobo oina All Manipur Working Journalist Union gi kumjali singani taraga mathoi degi taraga humdoi fawba standing committee da yauramki English singani taraga humdoi degi taraga manga fawba amju gi general secretary gi thogaisu puramki
Laikhidraba Guru Aribam Naucha Sarma Mahaki Loinabi Amadi Machanupa Amaga Machanupi Amaga Lehori Aroi Bekai Kumnakiba Duda Royal Riders Manipur ki President Luching Dunanga Sigi Haika Lekat Aduda Klabasiki members sing su Sarukyaki Laikhidraba Naucha Klabasigi Maruwe Bathaudang Kyasu Lauram Ki Hairi Sri Sri Govindaji Temple Board na Sinduna Govindaji Temple Board ki loisang pumna magna sarukyaduna ingagi purnima numita pangthokpa Snan Jatra gi thoram Palace Compound leiba Sri Sri Govindaji Temple da pangthokre ngasi ki thoram aduna tongan tongan ba loisang gi thopuba singsu sarukyaki thoronga mari leinana Govindaji Brahma Savagi Dharma Chakrabarti gi thopuriba Furailapam Jaireba Sarmana ingagi purnima numita pangthokpa Snan Jatra si Ningthau Chandrakiti gi haktaktagi ngasi fawa paring naina chatharak pathorom amani thoromasi pangthokpa gi maramdi chahima gi manungda aikoi mioi bada thengnagadaba anayek amadi awana pumnamak ingagi purnima numitagi ingen gi nongma panba numit fawbada ishorna pumnamak pubiduna mioi ba khunaida nungai yaifan leinaba pangthokpa thoromni haiki Manipur Raja Sida Natana, Visu Jagatida Laiba, Muiba, Hyper Kanu Chinche, Sigi Panda Lakadava, Ana Epumna Maka, Bhagavan Sri Jaganathana, Madu Biraga, Madu Palan, Toganeva. RK Sanatomba Memorial Trust na chahi khuding gileptana pangthoktuna lakpa RK Sanatomba Memorial Journalist Award amadi Kangla Lanpung Volume Taragataret issue fongbagi thoramama JNMDA Auditorium da pangthokre thormaduga mari lenana Kangla Lanpung chefong thoram mapusingna phongdokki RK Sanatomba Memorial Trust ki RK Nimaina Konung Sanatomba hairaga sukhangnaba RK Sanatomba kumjali singamaga chabapan humfugo humdoida MK Kedasna amasung mangki sizaki macha mapan gi manungda macha nupa atombo aina pokhi mahak piklingai dagi hongna sana khotnabada thawai yawba haurakhi loinana Manipur National Federation gi General Secretary mo oina lebak ki thawgai kya purakhi matamada Manipur National Federation na fonglamba Kangla Lanpung hairiba jefong asigi editor oina su thaupuramki mahak kumja lisingamaga chamapan marfudra hundoigi jungi kuntrada lebak thiba thawdo amada taibang pal thadokhi Mahana Laikhidraba matungda mahaki imung manung amasung marumapang singna trust asi semlaga kumjali singani supna mari dagi journalist award pibaga loinana jefong asi na hongnana fonglakibani award asi journalist sing tagi oina madi field da mathwai yawna mathok tawriba sing khomgatlaga pibani haiki journalist award impact tv ki musuk ta piki अदुगा पीरिबसिदि अयाम फील्ड चटपा अखोइगे खबर वाला मयाम सिदिगी खल्लगा एडिटर दे अखोइ अमता हाबसेदे अदुगा सब एडिटर डेस्क की द फील्ड दम यावरिबा कांगु सिंगसिददि अखोइ दम खंगतलगा अखोइना पिजबनि अदुगा होल आइडिया दे अखोइगे ग्राउंड द वर्क तोरिबा जर्नलिस्ट सिंगसिगी खरे एनकरेजमेंट खरे पिननाबा हायना अखोइना होनजबनि Hau Kunai Inat Thosillup Nasinduna Hau Numit ki thoram pangthokre chak pa faying da leiba biren hol da pangthokhi ba thoram adura Hau Luching Purel si Sangkuting chak pa faying gi khulak pa en toyai amadi ngamthang Hau Pibarel en Parango na chingba thoroma pusing oina sarukyaki thoronga mari leinana Hau Liklang na hai thokpa amadi lengshinba pangthokpa galoinana anoba Hau Pibarel amadi ngamthang Hau Pibarel oina faying dagi en Parango amadi ukrul dagi songfai khungi khulak pa ke chingle babu khanki ngasi ki thoromaduga mari lenana Hau Kunai Inat Thosillup ki secretary Chongtham Siamna Puwari gi latamda Yelho Furup Singh matau karamna hingminarami haibagi liklam madu kaidanaba loinana matamamada chingmi tami gi marakta mangi singi haina khaidokna ramba singadu parei handuna punna lebak asigi damak hingminanabagi pandamda Hau Kunai Inat Thosillup asi matam kya gi mamangdagi semduna lakibani parei hankrabagi tungda laikhidraba iningthau okendrona Haugi ahanba pibarel mingthon lawduna ngasi fawba liglam kaidana lakli haina phongtokhi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥꯅ ꯏꯄꯨꯅ ꯑꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯆꯦꯠꯅ ꯆꯥꯅ ꯊꯥꯒꯣꯟꯗꯅ ꯊꯝꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯗꯨ ꯊꯝꯃꯒ ꯉꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯂꯤꯛꯂꯥꯡ ꯑꯁꯤ 8ꯁꯨꯕ ꯅꯤꯄꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯤꯟꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ Thobal Amadi Registrar of Cooperative Societies Manipur Anina Punna Sinduna Primary Agricultural Credit Societies
PACS ki matang da nomang gi oiba awareness motivational program ama Khetri Sanglen Thobal da pangthokre tharamadura Cooperation Government of Manipur gi Secretary W Malimgan Bachinglei Cooperative Societies Manipur gi Registrar Waikom Ibuhol Joint Registrar Audit Yumlembam Inaubi District Cooperative Officer Thobal Wahengbam Saitazid Amadi College of Food Technology ki Dean Professor Dr. N.G. Iboyaimana Athoiba Mithunglen Singwaina Sarukyaki NCDC Veterinary and Animal Husbandry Manireda Department of Fisheries Horticulture and Soil Conservation KVK Thobal Amadi Department of Agriculture na chingba tongan department sing dagi lakpa experts singna resource person oina wang angki Cooperation Government of Manipur ki Secretary W Malimgan Bachingleina Cooperative Society ki yamna maru oiriba PACS pu active ohin baisi India ki atai states singa yengnaru bada Manipur si yamna sonthare masibu khara hena fagathanaba madi members singmu masigi matang ningthi na khanghanaba pandamda ngasi ki tharomasi pangthokpani loinana lebak sin bathungna PACS pu computerized songnaba khongjanga machangslaklibasida society ki members singna mating pangsin si amadi PACS singi account sing so ningthi na maintain tawduna thamnaba so appeal tawkhi input की marketing की storage की मैम से मशीन कमांड integrate तुम इस उम्र में इस कमांड integrate दौड़ना है कोई primary agriculture society से input करना है अतो अपना comparison of PACS PACS से तो comprise तो वो भी अगर मैं कौन सा समझे नहीं असे असमानता एक थम लगे account भजना थमी दर पट्टी दर असे जो इसानी improve करना वो नहीं ना Drug dealer ahum ahak pacherak piragani haina KCP PWC MC unification hari lo na thingkhraба lub asiki PRO chingkhaingan bagi cherolamada lub asna drug ka mari lenaba mioi taret ki mathakta akan mamiding changduna lakli makhoi ki manungda Wahidur Rahman alias Ibungo Muhammad Achoba masung Abbas Khan Kingpin Singni khangbagalina akan mamiding changlagani party sigi central committee meeting da takiba warep ki matungina Mamangda wakal taminanaba kyarak hai kraba madi hanjin warning tau kraba fawbada thawoi wawoi dabana makhoi ahum ahak pacherak piragani hairi hozi pawgi martana tema bremtang nominasi Admission open regular medical course for NEET UG 2027 regular engineering course for JEE 2027 course structure for RMC and REC free studentship 50% fees concession. For more details, come and complete your dreams. Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari. Adone hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra. Liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti. Khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule. Jolip 100% natural syrup and capsule. Classic Hospitality Training Institute na chahi amagi course amasung Aviation and Hospitality Management gi tha taruk ki course ta mingchanbiba yaragani. Class 12 pass amasung masagi chahi tara taretagina kunmanga fawbagi manungde leiba naha singna Hotel Imphal by Classic North AOC gi 3rd floor da lengthopiro. Matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Leiren Dwellers na puthokchari Mega Monsoon Sales Adongi imung manungi ahongbo mamalda sana lepangamnaba machine saba sana khudimata supnatagi chada ama making charge khaktada lawiba yaragani maphamna Sega Road Thogdaba Boklaikai Imphal West Breaking matungda mayam khana taram nokchari makhata bu pau pisari Manipur Government Services Federation na taliba demand sing chahi ani hena lengak amadi mari leneba singa unaduna khanasi haibada tabi dabana maram weraga hayeng dagi hongna demand singa si phangju fawba cease work strike ki khongjang jangsilagani hari hiramba singa mari leinana ngasi pawgi pefaba bisomta leiba state Manipur State Pensioner Union ki office pangthokre pawki mifamada Manipur Government Services Federation ki President Manipur State Pensioner Union ki Working President oiba Laishram Saratna Manipur Government Services Federation taliba demand sing thabak tagi pothabagi chahi humfu oiriba si humfu gani thoi ohenbio
Central Government Employees ka manana DA, DR fanghanbiu, thangja numit ki suti ka ki bagi order adu handokpiu. 8 Central Pay Commission chananaba State Pay Commission lingbiu, NPS UPS muthatuna State Government Employees singda OPS hanjalhanbiu. Thabaktagi potharaba matung re-engagement tawba lepiu amadi sanction post singbu contract toina thabak hapa lepiu amadi contractual casual master role employee kudimak regularized tobiu haiba demand singa si tawraduna lakpani adubu chahi ani ahum lenga ka wari sananaba amukta unanaba haiduna lakpani adubu ngasi fawba karimata pakum piraktabadagi handak numinini mass casual leave ki khongjang changsin ki bagal nena masi fawba da tabi trabadi haying July tang amadagi cease work strike demand fangdr fawba changshinaba hana lauthoki bagi matungina mapung fana khongjang asi changshilakani hairi strikes anu hairi junction bagi se already decide awurabani adubu mayam gi karmachari nang sangstan mayam ekoi de affiliate over sangstan mayam pura na amuk confirm ne sangi hamira posidai da ekoi ngasi je harit big press conference ko jabani hairi se jwa strikes se masida cooperation review masida persuade tawbiyo to demand ji legitimate demand ga tani masid bi thokpada कर्मचारी घटकी नतना मणिपुर की प्रजारिसु अफबो होइगरा दीमान आतनी Sagolban Tera Tongrom Lekai ki Youth Forum Club ki nifuga mathoi subu mapok kumon thoram ngasi Tongrom Lekai Community Hall da pangthokre thoram aduda club ki president Tongrom Pisak yaungna club ki advisor madi Ahlaman Singh amadi club ki thopu ba yaungna Lekai ki miyoi kyana saruk yaki thoronga mari lenana leiki raba club ki thau puram pasingi mafamda ikai kunabu utki mapok kumon thoram aduga Mapu kumon thoram aduga mari lenana handak board council amadi CBH loba class 10 amadi 12 ki exam da mai paklaba sikabadi mark wangna fanglaba mahiroi singna memento amadi cash award pibaga lenana tongan ba khudol pot sing piduna puning thogatki club ki president Tongram Pisakna chahi nifuga mathoi chupna club asna lekai gi dana tana leba ki issue kya da saru kya dana lakli makata na su thabak kya baikhat ki gani mahiroi singna su Mikok thongba mi amamam oiduna lekai asigi danantana Manipur gi masak naiba thabak kya tawraknaba honabiu haiki Manipur da mitai na masagi yumda hanjinbada cookie singna thingba karigino haina apunba yelho mi loop Manipur na thadorok chirol amada phongdorakli chirol asamakha taraduna cookie singa si Manipur da refugee oina lakibani makhoina afaba khulai kya paiduna maitai gi chamjaraba micham kya bu tamthiba mongda hat padanatana Naga ki miyoi kya basu halakli mitai amadi naga hat pa miyoi sing hojik fawba amata fadrba karigino aduga mitai gi khurngak pa singdi faraga jail da karigi thamli Manipur gi mitai amadi naga yelhong mi singna masa gi mayum da hanjinaba Manipur lengang na yum taraga manga sanaba order thoktuna yum sananaba honaba da karigi cookie singna thingli bano hairi Maibam sagai gi ibudau apokpa khurum jabagi thoram leima pokpom da leiba khubum da pangthokre ibudau amasung ibendo gi mafam da sagai cha singna haikaleka tamduna thongni jakhi sagai gi apunba mifam amasu sagai gi pangthoktuna chakho thawrangi matang da khanakhi (33 by 11 kV Mongsangai substation dagi piba 11 kV Nambul feeder haying July gi tang ama madi July gi mari gi ayuk pung 8 ga minute kuntra dagi numidang waram pung mari ga minute kuntra fawo mai mutkani feeders na kon ba MSS building konjang lekai dagi club kaichel konjang lekai fawo gi consumer singna mai fangloi hari amarom da 33 by 11 kV Imphal power house substation gi 11 kV secretariat feeder gi mafam kharada lakliba July gi tang ani amadi tang mari gi ayupung 8 ga minute kuntra dagi nungthil pung 5 ga minute kuntra fawa mai fangloi hari consumer singna waro bitana ba MSPDCL gi CSD1 gi manager na khanghalakli FIFA World Cup ki ngarang athengbada Houston Stadium Hazis Hanabagi Pawi khoi gi senior sports journalist Moyani Thosam dagi lobirasi
Sahi Tramapon Makagi Nupigi, Ahanba T20 Trophy, Ngachishanaki Bam Matchda, Young PG Union Cricket Lalambuna, Shagolbal United Pumai Pigre, Manipur Cricket Association MNC Giming Makada, Tha Sigitang Kuntarutigi, Nupigi Cricket Team Tarana Grubani Tongna Kaidutuna. Kudaybal lampak tokthong amadi thau ground thamai banda chathariba sahi 38 makhagi nupigi ahanba T20 trophy gi ngasi kudaybal lampak tokthong da sanakiba TCMDC thongju amadi MPA thongnokjom gi match da nong chusilapdagi sanaba loisin khidre team animakta points banana pikre match asida TCMDC thongju na tos ngamduna ahan betting tawkibada over nipan da wicket mari turaga run nifumathoi lauki masigi pakhumda aniswa betting tawkiba MPA thongnokjamna over aniga ball anida wicket amakhak turaga run taramathoi laurba matungda nong chusilapdagi makha taba match sanba yadabadagi team animakta points manana pikhibane amaromda thau ground thamai banda sanakiba match sana young PG Union cricket lalambungna Sagolbal United pu run nifuni thoida maitiba piki match asida young PG Union cricket lalambungna tos ngamduna ahanba betting tawkibada over 18 ga ball ahumda wicket loina turaga run chamaga nifu humdoi lauki masigi pakhumda anisu betting tawkiba Sagolbal United na over 13 ta wicket loina turaga run chamaga sumna amakhak lauduna match asi maiti khibane match asida young PG Union cricket lalambungi sanaroi usam chelizana wicket ahum amadi run tarani thoi lauduna player of the match takhi Angan Bataibang Football Academy ATFA Uripo Kumandam Lekai Sanaroi Singh Masak Nairaba Football Sanaroi Ohenduna Manipur gi football masanada hena sakhona bagi pandamda mathang tha July tang manga nomaijing namita lamdam asigi puari oiriba Imphal gi mapal kangjebung polo ground da AT Football Academy Elite Squad team amadi Indian Super League Manipuri 11 ga exhibition football match sanagadoriba asiga mangoinana AT Football Academy amadi Malem Football Academy ga Aniruk Suba friendly match ngasi langjing asoba top ground da sanakre pangthokdoriba exhibition match asigi matangda AT Football Academy gi technical director amadi head coach Seram Poirei angan ba maiteina network asiga akhanana unabada phongdorakibada Haji AT Football Academy gi oina Milan Football Academy ga hoi friendly match ani suba ngasi ga kwa mai lokhatchabane khoi gi angang gi preparation oina tangmanga da ISL 11 ga sanajagdo match gi makta khoi preparation oina changchanjabane si match ISL 11 dagi laiba experience amasung professional oina bai damakta kari kari changi nataga professional amagi marumda kai kaino yauribase habase khoi angang ga jina Manipur gi amateur players singjina khangba daragadi moidagi machena mato ju phangagadi khoi angang ga yam kana jagani na khoina experience long na bai dang sinjaba ATFA gi site gi di July gi tang manga sida kangjibung da sungsoi soi dana khoi gi match sanajau daromni na stadium se pack ohin biba khoi gi angang ga local angang ju amasung India sanarakpa mayam ISL gi top players mayam amaga khoi punna sanami da gi sida support tawiraga anungaiba football je asi yembiyo nai apil tawjani Tara Taruk Suba Laijining Tau Ahalon Likam No Otkang Tournament ki ngasi sanaki bam matcha ya school kangkhutna kaisam thong kangkhut pumai tiba pikre Manipur Kang Association gi meng makhada lak thangmai ban sinduna tha sigi tang tarani thoidegi kangkhut taramathoi na gromari thongna khaiduktuna Laijining Tau sanglen thangmai ban chathariba Tara Taruk Suba Laijining Tau Ahalon Likam No Otkang Tournament ki ngasi sanaki bam matcha ya school kangkhutna kaisam thong kangkhut pu panjal taramanga mapan da mai tiba pikibane match asida ya school kangkhutna ahan bhapta panjal tare namadi ani subhapta panjal Nepal kapki kaisam thong kangkhutna ahan bhapta panjal manga amadi ani subhapta panjal mari kapki Saliba tha sigi tang kuntrug amadi kuntareta Bisnu Nirmala Trust Indoor Hall Guwahati Assam da pangthokiba National Judo Kai Karate Championship ta Manipur Judo Kai Karate team na gold kuntra yauna punna medal nipu humdoi loduna overall team champion oikre pangthokiba championship asida Manipur gi sanaroi kuntra mangana saruk yakibada gold kuntra punna medal nipu humdoi loduna overall team champion oikibane Thagachari boyai makhataba sanabagi pawmu pisari Tha hum chupna chathagadaba squash non-residential coaching camp haudopogi thauram Manipur Squash Racket Association MSRA na sinduna chingmairong sagang phamda leiba St Anthony High School da pangthokre thauramada Youth Affairs and Sports ki Secretary N Pravin St Anthony School ki Principal Suchitra Devi Potsangmamna chingbana saruk yakhi
Tharong Kamari Lenana MSRA President Sanahalna Association asi Inglisani Subna Mangada Linkatuna Sainik School, St. Anthony's School, Masung, Lamfield Labor, Official Club to Labor Squash, Racket Court, Waiduna, Sanaroi Singasi practice to Honduna, Afaba Sanaroi Putokna Buhonaduna Lakli. Adubulam Damasida Masana Sikimatic Chaba coach, infrastructure Madi, Association Asiki fund later Banamara Moiraga, Afaba Sanaroi Putopangam than a lady, Asiguma funding later Banamara Moiraga, coaching for Pachatabangam than a Lerambadu, Masana Si Pamjaba Sanaroi Katorotuna, coaching camps in view, Makoi Pesaputoki Haina, Association the Harakpadigi, New Delhi the Labor AK Squash Academy, head coach Asuki Mining Makada Kamasi, Bangtok number Sinbani. Lamdamasi squash racket Masanada medal lobangam balamdam, Ohensi, Hyderabadi, Lingak Amadi, Mari Lena Basingna, Sana racing the medal Puraklaba Matung, Puning Togot Pagimota, Sana racing got pada, meeting Changmina Sihaiki. Yauri bangang singje thau humsiki keno se panga di sok sok squash ki keno se kuigi state si go masak to bangang so na tholak kani haibagi thaja badu thamaga paisa si leiter su leitana oi any hok to si hena guardian sing ne adu keno sang do posi temporary loan na ko na loan ga sin ga to no state government so ko masigi sponsor to you financial assistance PBO sigi ko application nam to thaja greba. All India Chess Federation की मीटिंग मखादा चेस एसोसिएशन नागपुर न सिंधुना था की तांकुंट्रा दगी मथंग था जुलाई की मरी फाउबा GS Rajuni Institute of Engineering and Technology नागपुर महाराष्ट्र दा पांगथोका दोरिबा चही तरेट मखा की नुपी मचा कुंट्रा का मापन सुबा नेशनल ओपन चेस एंड चैंपियनशिप द सरुक यारुनबा दी चेस एकेडमी के सानरोई लिंगजेल लैमा थोकचोम महाराष्ट्र की दमक इम्फाल थादोखरे Sarugagadoriba Lingje Lema Tokjomda, the Chess Academy, Maikadigi, My Park Boyerson Hina, Efa Mangol, Piki. Hazulus Lepadamareva Pau, Amkanapisari. Nongsum the Labor Pambaina looking by UNLF, MPA, Lokokre, Makogi Cam, Tatara, Maditaragamatu Suba, IRB, Waynatam Tamthina Hatpi Krabaliang Mai Naga Taruki Achuma Wayel Fangaluhaina Park, Sana Changsing Gadaba Kongjang, Nasidegi Changangai Community Hall Hokre. Linga Amagi Pangtok Kadaba Masagi Matau Pangtok Pangamdarga Congress Maral Tangjinba, Inform Yaw the Panihana Congress Kiluchingba Doctor K.S. Ratan Kumar High Crane. Amadi Canada, Brazil, Paraguay, Amadi Morocco, FIFA World Cup ki round of 16 pre-quarter final changrai. Nasigo na di ICB na sandok chari pa pao matang swaida tensin chari. Bining tabiri pa pumama po mukha na kurum